Rwangi rwa urimi kaunti-ini Tharaka Nithi ni rwambirite mubango jumwe jwa arimi nikienda kuongera maketha jao kiri urimi mwanya mwanya kiri muchemanio jwa kwojania maoni kiri muingi gukonia mubango jwa bisa munene wa urimi no Kimathi Njeru nogite bagachwa njira cia kwendia nkurukiria nkandania na kinya kawa Mati Mugambi gatarire. Rwangi rwa urimi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ndi rwambiritie kurutha watho kana policy watho bura bugatetheria gukiria na nkinya kuthongamia maguri na nkinya maketha ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Tambo kiasi, but kufikia saa hii tunaweza sema at least tuko na draft agriculture sector policy ambayo ni ya kutuelekeza vile tungetaka ku increase our production and productivity katika kaunti yetu ya Tharaka Nithi. Hii policy ndio iweze kufikia mahaliko, imepata usaidizi kutoka kwa serikali yetu ya Tharaka Nithi County, imeipea financial support. Pia tumesaidiwa na mradi unaitwa wa Agricultural Sector Development Project SDSP, ambao ni kama ndio wamekuwa the main driving force. Bakiaria kagita kurutha gikaro kia muingi nontu ba watho bubo baugite watho bubo bukaja kubwa bugaukiria urimi ndeni ya kaunti ino. Engere bimwe bibati kwa improved kumbe kuonekana uria kethira ni murimi jawa makandamia nontu taundi magamono mono makandamia na kawa ni ata ngomba kwithirwa ndi na ready market gutikethirwa kwina kagita gakomota karia turakurukirire gita riri rira turarima makandamia na tutikuona aria tukendia tukigurairwo na bei nthiguru tukwariria rutere ru irite rutegerwe twachoka twariria mantu je extension services. Muruti wira munene kiri Rwangi rwa urimi twe Kimathi Njeru hauritie arimi ndeni ya kaunti no batigetigire kwendia maketha mao kagita gaka. Ino mbura ni aurire yarikia na gwatwina maketha, lakini tukoromba arimi betu kwamba kaitaka tuketha tutikaomba kwendia irio byonthe, tumbe kumbalance kwendia irio kwendia ngokwire twine abantu ara na kumbalance nya kwendia either mburi twine kana ukibatu watu tegete ga into kingi watu na alternative ways into bya kwendia mwanya mwanya tutikendire byonthe bwa turikia tutigwa twina yura. Kimathi na thiete na mbere kwendia watho bubu kiria kari na nkinya arimi ba kaunti ya Tharaka Nithi. Oyo mura mutarata twanjirie marimanti ka Tharaka kuthikiria arimi bura maoni ma watu wagira kuendelesha mantu ma urimi Tharaka Nithi County, mantu ma urethi na kinya mantu ma utegi bothe ba makuyu na ba kinya ba njuki twabathikiria na baikira maoni mao. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi.